ye me smiling face be adan say since our problem we buy no na abeye me dadwen say dani dan nyina na me dwen ho kwan ofa so a obekọ nti no enra na ye buy na yenya rehemu say dan a yensa betumi aka bibi ma watumi akọ no na enam adofo nso so ma frɛ ne yehu say efide nkranhyɛnsɛm mo ba mu no ekwan na tene eno e ma mo kɔ hospital sɛ me hyɛ bɔ sɛ de ha no no wɔ sɛ yɛtimi kɔyɛ lab test ahodo ne ade na me yam hyehye me HIV AIDS na favor drag the microphone to your mouth drag it there yeah eno ade results ne ba no pay ade me hu ya me ni gye HIV AIDS test. Favor, congratulations. Congratulations, my dear. Thank you, ma. Congratulations once again. Thank you. You are HIV negative. Won't you thank God? I thank God in everything. Were you not scared? I know that God will do it, ma. Unim se nyame beje. Enti na eyem hyehye bie ni enu e ma ne kɔ hospital e kɔ hwehwɛ ni mogya mu a namu san ya de STIs ne ne keka ka ho nyina no wo ma hwɛ a problem bia eni hɔ no ya fa ho ka yetua be ma nyame ya adom yenye sika favor e de befo ka akɔ Nigeria yɛsɛ yenya tefa e de ato akira ma no a saa sika no so ɔkono ɔka so de be kɔ school betimi atua ne admission fee. Okay. Edina ko university obetimi atua admission fee na won so so awudi na chi enra obo amane se wadwuma abɔ enti ye won so kakra be pone ma ye 2000 Ghana cedis na odi atwitwa ho kakra till say obesan pick up the pieces na wasan gina onan so why so me da tiefo nyina se edwane beto amono da tiefo nyina se edwane beto amono so no enam mumu ankakra ama me nso ade so a na esome no ma kire wonu ado se me nso me yemu nua Ghana ni na ade so ano efremi so na me da mu nyina afisem me da mu nyina tim ni nyina se me ba the way amoje me ni the way na asem ne tie no na ha me de ne nso no mama me ba afo ma ene motimi ayi de da mani so na ma me nyame hia mo onkoso ama ani so ade hunu a ewo sa afisem ayi so no enkoso a emrem. All right, Favor, we've been able to accumulate some amount of money for you to go back to Nigeria and then a little amount to pay your admission fee at the university. What are you telling our viewers and listeners who donated? I thank God for everything and for those that helped me in doing all these things for me. God will provide money for you people. Wherever you people bring this money, God will replenish it abundantly in Jesus' name. Amen. Did you bring your bags? Yes. Where is your bag? Yes. Let me see your bag. Go and bring it. You see, mumpe ne bag in the mame. Mumpe ne bag in the mame. I favor mame aba omano so na me pese favor ede ne bag so no e ba be kire ni ehu se favor boa ne ho a okọ Nigeria. Oda fiora so am ya enya sem ketoa. Favor the fiora so am na ba enti odi abusia me se onfa bag ne mra ne ma me gina omano so na ye ne ma me no so enkasa na ye mana reshemu se ye de ne ba no esika mu enye enne anaso ochina ada de be sika mu de ye nka nkire obia but okokodu Nigeria ye be mamate na ye ne na kasa wa homa so na mahu se Favor akwakodru Nigeria asumdwe mu nti kwa be fa so akwane de ye de hye kokoro mu kakra because eno akakra si ha no me yem crash me elder Diam shame. Say ukrom ni anase umaimu ni. Ehu akwa nwunye hia mu na obi a onfiri ni krom anya ni nipa o. Enya yem hyehye se oboa na na Favor oba so wa hye sexy nika o. Favor, today you are looking so sexy. You're looking so sexy today. Raise your bag and let me see. Put it on the table. Raise the bag. Cameraman, you are Juma.
favor bargain this way. Ghana must go, but where Nigeria must go. Where Nigeria must go. Obviously, Mania J, I am so happy for her. Mania J, Papa. Hello, good morning. Favor, what's the name of your mom? Glory. Mommy Glory, good morning. Good morning. How are you? Mama Favor, I am fine. How about you? I'm fine too. Okay, Mama Favor, my name is Charlotte. I don't think you can pronounce Frimpomaa, so let me give you Charlotte. This is Lawson TV, Kumasi, Ghana. Favor was here to seek for assistance so that she will be back to Nigeria in peace. And we've been able to accumulate amount of money to take her back to Nigeria and a little amount to pay her university admission fee. What will you tell our viewers and listeners? I don't know, but I'm not with any money now. Yes, we've been able to get the money to transport her back to Nigeria. So we want you to appreciate our viewers and listeners because they were the people who donated. How much you need now? Na nti producer mo frɛ favor maame no money favor maame ani nkɔmɔ ankyerɛ ne die nti a mo frɛ na to ahoma no so a mama ma ebrei mo nkɔ na mo ne nkasa na mo nkyerɛ ne die nti a mo de ne to so producer say hey me producer say mo nkyerɛ ne die nti a mo de ne to ahoma no so na me ka wate na watimi ayi ano ama me why producer say I'm from Moncadienti, I'm a friend. Favor, Mama say, I don't have any money. Just say, you can't money, look at your machine. The machine, a tear for Nasha for Yanko Pong, when Shramona, Abante. What's this here? I didn't say, Anopeana, Endrano, and you may not take my coffee in immigration boss in the framing. I said, my work and say, what to say? My baby to our Lawson or share me and more or mudding or fidicasi. I want to send what the carbon in that. Now, torso, you know, me drew fear was our friend, me say, were home in videos. Now, I didn't tina me, yes, and I may say, me bam horse and mommy, and more be amma, and tina man or a bass, and Jano pay answer na CID Nino, as our friend me say, or Pamichel says, I did wing in AC, Tino, coming some fanumra back to Dia so hobby. Na oma van nko na sisi ado my ready say omo de ne beko na me sisi e no baby am wo sisi e ne baby am de na ba na anya de ese metumi aba kro no so biem nti me kire no dwumadi a ya bedi ni wa ha no mu sei nti no ono so eye se wate na oda ma se na okate ko na se case ni ba Lawson ha na fe de aposifo na hu say wo mo asudie so amoboa enipa sanity immigration for who say woman was sudi a yede bo anipa Ghana mama yema yeni na wo niema bi ho eno nti na radio stations TV stations ya ba kakra na yeso ebetimi aye ede aboa no yeso yeso wonsom eno ani nipa ba akofo so ntimi nye yeso ba akofo gye ban a ekosam eno nti na yeso asene ba wo motete wo offices a and some of mo kafa media houses ho and a radio former G adwuma no so muntimi nye ye de adwuma ne maamo no muntimi anye wo Ghana Police Service panimu a wo CID ye de akra ne wo akwa wo ye hie mo abrewa wo se safa ne kosi ba bi a wo fa no adwuma papa na wo ye no na wo de ne ba radio station etiefo ne ahwefo adawroma won beboa ne etimi aboa enipa dasani a motimo offices ana mo kan nsem a ennim nsem hunu ana ya na mo sore na mo di kire ye afa ye kwa animu a na ebinom na mo imode court 13 nipa de yeti ha ya ye bosumi ne akire mutimi ya de makura no mantimi anya afa ama no enwa no obabedu ane de police ni wo fra hu say wo wasudie oba first so ka che ne say ko fani ko si ba bi a wo fa no afa na wo beka say ene nkobo ye din nti mo adwuma na ye de ahye mo nsa no de na ese mo nye ebi so ye adwuma pa police fo ne bi ye adwuma wo mo anya adwuma ne protocol fo no ono adwuma no anya nye ene atam na kwesi wo say brada ye adwuma nti no ono amemene fi bi na odete wo pani bi na atam na si wo no ba so wo abadaye e wa akoma da wo jemu a wo beboa wo nua Namia ya dum favor you are going back to Nigeria, okay? Okay, no problem. Favor
And now by sexy in Nigeria must go this one here for madama yebehwe na yetu ho anamona favor enya kwan etimi akọ no update ba kon so wo ho no mo a ewo se yetimi edema mo be kaya abrantie bi ene ababa wa bi case e ba ha na ababa wa ne ba ye no na samo a wode ba beto ye nim ene se woni abrantie bi achempena agai dadaada but abrantie ne de ne ka 5000 Ghana cedis a ewo se otimi edi ne sika ema no na ye di nkomo ni wie ye akire ye futuo ni ade ena ye ne abrantie ne ye friend promise ekodi nkomo ena ose obe send girl ni sika ena ababa wa ne wa ha sika no promise a Sunday dey na sie moma yenka kaye ho na yenhwe video no kakra ye wi a na yato so e de free ho abusuya yeguso aye twen se producers any technicians omo di video ni betum na yahwe akakai ye ho ewo saa case no ho elder se okay saa case no ho na yehwe senka producer obehwe no di video na tum na yakakai etiefo kakra ansa abrante de ba fie ha na obeji tum a utua sika no bi a okoye akiri a ono ankasa obi anhye no ye ne kasai se na asede se oboa ababa no emo ono agi tum se obeboa ababa no ye no ho asene Maame Frimpomaa okay aha enti no nokwasem ababa na bae no so akwaware woni ne tena ase kakra ono sisi akwaware na ne ma nkoye ne sika bi akodi abrante no na abrante no fasika no so ye se galamsi o se den no aha eno ho asem na Maame Frimpomaa ken da yeguso aye twen wo mo yenya picture na ebeboa yen ama ye tumi aka video kra ye pe video ni de atoso keke nti ye twen yeguso twen se omo di video ni beto so na yakoye nim antena studio na abaye call madam ante asemuni edisa woji ni sika yala fechire sa udi agro ye de na ade be ma no we rest studio as me free me eno e kase abusi am live no so nyankopon hira ma ye Facebook na ye Lawson TV we betimi Edward Jonchire ato ho oba pa Christy e wo live no so adwobo ahima Delis eginam na David ama e wo ha perfect eginam life change e wa ma Mayborn e wo ha Benjamin Akwasi mystery enso so eginam Paulina Ando love the only love in the building the love nyankopon hira God love edu dankwa Nesta enso ginam na mo amaka nyina no ba no wa share na yetimi atoa so video no so entimi mabusuya mama yantoa so na ye bresha antia ye oba pete sen ba hwe ye na ho so nyame adom kanyu di ni biem na yenka ka yetiefo ba hwe ye frɛ me amida bo o case no so tofa mama ba hwe na media brantie bi ba ye frɛ no promise no odi meka na moje promise odi meka mitio na moje maame enti abusuya amida e the promise by say one ne twempena wo magya for years but promise the nekanti otua 5000 na mo be kaya elder e kire na adwen wo be ka say ababa wa no otimi se ahokire aba ne so enti senkebe yanka promise mpeka kraa bi na yemfa mo ababa wa no dwetire enti yakra ye so nka 10000 bi 20000 bi enti ye pon ye no ene ye frɛ promise se sei na yesu so enti we de adesere de yensa da yensa yem na nkaja wadomani da kakra ena promise se oh girl no kra no mia no behu no that day no mia wa ye mmobo enti me hu no kra no me hu dwiri me nti mi anaboa no ene ese ne nka 20 bit so mema ne 30000 enie abusuya 30000 Ghana cedis choppable amida yeah amida 30000 choppable Ghana cedis enie ene kura me no edu no edu 30
30,000 na me hwena no na say sika wey 30,000 with conditions with clause elder sika ne baba to your phone so wie kukuro ade a chen na promise afrese sika no mfa ma ba ya no so dey be ai wase me yemfa sika ne ma ba na yesi dinti na wasende sika wo ye panimu obi a mewura botom obi anwura afon so ene be yi sika no nti ma ye reason dinti a emi yemfa sika no ema amida o se mia na me de baaye me se ma mo mfa ma no ache ai sika we be kan yen sa ache na oye ne se ne wo de bra because sika na beto phone ni so awie promise na te ho no nti wo de nante bra na yenhwe ni eni ho nkomo yeni ne ho nkomo yeni ne ho nkomo na yedi enkomo ni wie a uma ye reason tangible enough say me ever sikane ma mi da ye de jai ye fa mane de wade be ma wo boso me atwam promise mai enra ye ho na promise send message say sika no wo ha ye share wom enu nti na ye mpese ye de ni sika be ma na chinchina atwan ye be say de sika no ma mi da ene ateni ye didi ya tem rough and I'm say apro sika me ya me wura obotom na gi yo e mobile money transaction na wo ye and obi a mesro na 30,000 credit me team ye na credit ye nwotwe enipa 8 ni ye che 30,000 na me technicians ne kra no send no mbenya 30,000 oba pa beki ene Dr. Lawson adawo ma 30,000 dear me frese si aso oba pa me 30,000 bia hye me botoma ya de a ya hie enti oba pa mfa ma me beba ntentem kra na promise sika odi abase ye mfa ma obi a ne ho akere no eho na abedi matem eho na abetwa abome eni sika ne ye senki ye twen but etiefo ne ahwefo ne no mbedi nkomo yi dwumadie ne no ma na eye enti ma me mebisa na etiefo ka se yemfa osika send o back a sika ni nie 30,000 Ghana cedis nyankopon ya dom se Afisem oba na ye tuka empanifo tofu ogu ka mu enya me Frimpomaa Korankye na me tofu welo e company na tofu wo enya Afisem ye team ene tofu welo ena enya ye department ene tofu egu ka mu ye beto credit abosumi bia omuma ye sika e de to credit etinyu obi sika ene ye de boy ye ho bra e wa ha sika ye je ye de boa enipa a wo makwa hohihie mu enti promise ubeka say 30,000 ye share wo na share no kra amide gisen na yenso ya gisen elda na omo ba handako ebia bibi nti ode na yi kra eba omo kra no Maame Frimpomaa ja say de be kan sa eno kra po ye say who nim scam hini daily eno kra ye say oh god that also on is a promise also on the promise and he promise na Jason friend no some sake ka kire na eno anya asem keto na anwume no send a message or say odisika no ma no disrespect no ubu na nimutia enti no so person odi ni sika den nkomo na akoso one ne ntem me pa twa nkomo bia nkoso ma frɛ mente o kasa o me frɛ no twa ho ba mic ne na mente o nka wai yo me frɛ no na me pa na twa say boni bia ma ye bia on de won fa nche me na nka won fa sika na ma me na me fa nya edwuma man ka hwe man ka bibia nche na nka eyi obetima send messages na me ka boni kire na nka be me ade na nkosan pewa na pacho dabi odi case ne ba hachi onyanka passing bia enti den na ebeka ne say abaya no ho ya me mobo enti me pese me maniska eye adwuma na kire obefre ye say momfa me sika ma me ono na amaye reason bia ba won so unni reason bia susu say bia eno na ama ne sesa na adwen o so obo so kire wo bi na nipa na say mente o kasa o so obo so kire wo bi na nipa na say ma ne mfa ma me there's a nipa ni nimnyansa chen can promise na so no obi di nkomo sa council of elders no sa council no abusu mi bie phone lines no it is a reason a promise e ka se won fa sika no e ma amida ni dia
me nkwa mentimi decide enti 03220 09665 03220 09621 radio sika also wode ma abaya no e de ye adwuma mo ntem ate for years and wode boa no also was age na de council of elders say e mani mfa sika ne ma no. Good morning. Hello, good morning. Mbaba. Beme na mpacho mayenti o. Black penny. Tafuni mina black. Veja na medodri. Frimpomaa momo ni adwuma. Ya me anim no kre mama me ni age. No Nigeria ni no ene bibia toto yi no. Ya me islamo. Na we so de no ho. Frimpomaa. Ska na kwa enye yi. Today. Ska na kwa enye yi. Promise you say one so be na two for say abadu tika. Kache ni pakura no say baby ska na bi di no enough MB Medacity Medacity Adam Pacho ye ballot ne mame ahanti eye 1 they say Anida 1 promise 0 intima here balloting no. Good morning. Morning. Medafon Pacho mayenti o. Because I feel African. And say Bema no me fa say o sebo ba wo hwewie no o ye hu se o ya ye kwase a Maame Frimpomaa trend me ye sika ketewa o enye sika ketewa je da se ga na safa ne ana o hwe kani wie no esentenya da di eti mo fa sika ma no ai Mate eti promise 1 Hamida 1 na promise we obi akaye me promise na ba ha ye kan se ni wie ye when we yi 1000 Ghana bem no the 2 tables was Frimpomaa fa kokoto champagne also auto champagne amame because me dia asem na me ni age sa promise yi wono na say twabo me di matemi o erade adwuma we. Good morning. Good morning. My dear Mbacheche radio ni enko Mr. Kana mama fama no I promise ne kuraji skana e say na danfo na se futufuo ni nimnya asasene no Mate medafo medase elder take records nti ye fa course 20 na yahwe 20 no dudu abekwa ma promise ene dudu a ebekwa ma Amida. Hello, good morning. Hello. Medafo mbacho mayenti o. Good morning. Me did the autos wa tasi da ba ko pem ka tasi yan trene ase. If I tell that day we tell me for promise. Oh yeah no say money 1,000 and fanka and campaign champagne. Next and wa betra na trend me no send ya ba no be dia mama mfama no why. Enzo ofe again no ene na yintila. Mate. Medase enti na me bisa medase wasa de pass ma to nanima na be we bia na wa decline. We yi na bo say bam ti no wasa ji nisika no. Good morning. Medase mbacho mayenti o. Ase family unit ka se freedom tuma. So the make tell me your promise me say. So we papa that dia unya hu sira. On tell who say again nso aboa me tin. It is a so aboa no and say in sira beba. It no mo no. E kan so wa fa hu kirim. No also na ni tin na no omo me ni abebe ya ko pon de kaso. E na o me na sisi. Medase enti we ya Amida dia na life change arama me bo na Facebook no so. Facebook for say MFK please Fasika no ma Amida na promise no. The okata to no meet me kan promise mu ototo bomb o sa me mama kan ase me say ne obetumi tu erade mutimi to bomb. Good morning. Good morning. Beme na mbacho mayenti o. Me pocho mfani skamano ai. Me bacho yan fama when promise na Amida. Won promise ni skamano. Mate. All right, inti promise enya tu. Wase yan fa promise sika emano. Hello, good morning. Good morning. Oba pa mbacho mayenti o. Mpacho nya kakra betumi aka ne say mesira mo mama first kan ma promise e san say okai bibia oye ma no eno na ama onya dobi so this kan be ma no enti me pacho mama mfa ma no why mo mfa ma ba no Mate medase inti we oba ne dia enti hello good morning. Hello. Oba pa mbacho enti o.
Me pacho Lawson. Hello, Yeni Bre, time Munisa, into fra go straight to the point. Radio no so lower volume no, TV no lower, neti on phone. Good morning. Good morning, Maame. Bemena, me pacho yentio. Yo, me pacho me kami pese bibisa obane se woni bema no no. So, oni na yinyi sen da. Sometime where they are two abanya for question and answers into Chilawadri and Yankoyanim. Woni na yinyi sen da nka ono so se o ka o be charge bema no be ti etia nti mo fa obane sika ma no. Me da say into way ayo obane dia. Good morning. Aha, nti one lower volume ne dia obe free so ntem. Good morning. Yeah, hello. Beme na mbacho Chilawadri. Pacho mo fa from sika ma no. All right, into promise asanya ba kwa ka ho. Hello, good morning. Good morning. Me da from Bacho Chilawadri ne yanko. Aha, nti mo amuntie instructions no oba na se radio ni si ekire sa ye ni bre cases guachi ye be you free muntem. Good morning. Good morning. Ba me number 20 o. Pacho mo first can Maame da. Okay. So, because promise me that I'm da the bonya ko send this kind of man. Me bacho mate we Hamida dear. Good morning. Hello, good morning. Oba pamba 20 o. Pacho me fama oba, don fama bema no. All right, inti we so Hamida dear. Hello, good morning. All right, Efra lower volume no. Good morning. Morning. Oba pachre wadwe ne enko. Pacho me first time oba. Mati, sisterhood is winning. Sisterhood. Brotherhood na mo. Good morning. Hello. Wa share Gina production line so no. Enye sa number no na yede tu dwa. Mesire mo ani die mo. Ya wo line sa yede ye adwuma ewa ha. Enti yede sa lines ni tu dwa. No ma fresh sa lines no. Wo frɛ any other line. Aye ntimi connect Emma machines no. Mesire mo. Number ni 03220 09665 and 03220-09621. Good morning. Good morning. Me da from Bacho yenti wa dwenchire. Bacho mo pas kanema ma Frimpomaa no this kanwa. Chasa manyabi. Sika mini yakura promise di matem na. Me de ne mi di obebo mi dua. Asemo. Odwe me ho ate. Hello, good morning. Hello, morning, mommy. Me da from Bacho mayenti o. Bacho mo first kanema be man wa ya oda room. Matia me da fo me da se no wa dwenchire. Good morning. Good morning, ma. Me da fo yenti wa dwenchire. Mama, kana again the man na odko ye adwuma ehun faso no nti on fama girl no. Brotherhood nyame nhira o me da se ne wa dwenchire. Hello. Hello. Be ma yenko. Oni ya da won just kan India. Odi ya da ka ho na why man lead you free. Why you fear free me na je ni ayisi nyina wo lo go o mo me ni ya da yen che no we dey 15. Hello. Okay. Hello. Hello, my son. Mo first kanema oba no. All right, sisterhood. Thank you very much. Good morning. Good morning. Me da from Bacho yenti o. Pacho, on say papa wo ya obenu ho de enye nti mo first kan nsa ma be man say wanu ne ho nti kire bia nsa nye ekire bi nti mo sanfa na ade man pa mo che. Matia me da se no adwenkyere me fa de last but one me fa we ya me fa de twato na ye de esi ye be ne ko. Hello, good morning. Pacho, good morning. Be me number yenti o. Pacho mo first kan ma oba no. All right, brotherhood. Thank you. And me for last one. Hello. Hello. Good morning. Sisterhood. It's you. Me pacho mo first kanama amida. If you say 5,000 na, be man de ne kano. So this can year juma years back and kwanya profit. Into mo fa na ade man mo first kanama no. Mate me da say we dear enya me Frimpomaa madwenkyere my hand no day inside me send him. Hell that ballot ni go see saying. Maame Frimpomaa. At the end of the first round, between Hamida and Promise. Enipa afraid nyina 20. 20 na emu 2. Ene ka ba ko ka wo ne ena ba ko ka me ne wo.
Enti 18 na mo vote ma omo. We no dey register asay. We start to read the say. And they spoiled ballot. Na emu 13 say yemfama Amida. And emu 5 say yemfama Promise. Emu 13 ekoma Amida. Ena emu 5 ekoma Promise. Ena 2 rejected ballot. Correct. All right, into rejected 30,000 Ghana cedis. Amida, beji usika. Me de etiefo beka ena me yenti Promise enra enkwamona sorry for left why sikani ni 30,000 Ghana cedis. Afisem Maame Frimpomaa me team me producers obi ani share 1 Ghana ewom ye jisika mo obi ewo ha yenje commission yenye registration fee wa ha yenye bibia wa ha enti abusua obi oba beji ni sika bia eye free a yenye hwe tisa 30,000 we 1 Ghana enka fee ha Promise eno ani producer kasai na na no pa me read messages no producer ma otia say obia me wura obotom na sika ne din na wo de maaye no sada na ye dane hye Amida nsemu a enka hwan na akwaje 30,000 free ne nchen entifa ye court na ka kire court say ye wia o nti court emechiye Amida jusika begina mechi ha na menya presentation ne ma we eye Memu nkotodwe official presentation enie 30,000 Ghana cedis ayo de akona kwatena se Tobo asokra ma mensan tobo ase bra begina me nchen ha na page sika ne hihim sika no 30,000 Ghana cedis nti Promise ochina biemu no ubesua kwan a ye fa so ekasa ekire nipa why senka ebia okasa ye ho ewo kwan a enye eniamo ho semanka ebia but who disrespect ye what be dim in the team na tem kra me that na say na the other can ka na yentoa show no so enkoye nti abusua 30,000 ye de ama Amida ye buy na tiefo ne ahwefo mo amoye balloting nti de amaka no ma ye ne sa de ama mo nti ho ba asem amesa aba mo nchen na ye nyina ye di asem na chi wai Amida de na abeka nyame shira mo mi wi ase amaba we menya hu sika we bi kwata kura nyame shira mo nyame ma mo kwantenten nyame ma na adwuma mo ye we enkoso saa nyame yi mu free enibo ne ho nyina nyame ma mo kwantenten ndo ma sa mesa kan kura nyame mate ntizesi asika we no me de ma producer ne akwa ye deposit anasa wa kura ne do sika mu ne de akwa to bank account mu se CA sika we enshow botom e ma on fa mfro kan free anko fie o ye de to bank account mu se de be ya ya no obi anko nkotwa won ko sika ne nkoma Promise ai mali dia mame ade we ya desuade kese pa wo se wo bia ade ya desuade no kwasem ni ansa na wo bebie wano aka bibi no na wudim de wo ka wo ba fie ha sei erabe so no watwempna emu nsem de ye nyina ayeye nimusem ama wan kasa sika wo de wo no wo de no no wuchi aka asa kra maame champagne sika eti na chese wa ya adesuade ya ye nyina ye ni age wo ho wo san ye na ye ka wo so wo be ma ye kra ye ka 10,000 wo so mama 30 ye nyina ye TV Promise na fe ye dai obi atufo na mra na wo dwen ho no ho na etufo ani nti sika no akodi oba ne nsem sebi senke bia wo no oba no kra nyinsem ma wo kokoyigu ya na senke owu yanko wo free eti se no wanya sika na odi ode kwa ye adwuma na ahoato enti Promise we no wa nyina ba bia anka asem bia ankwa girl no so amfrefre no wo frɛ na bibia baba be ka hwere eye wano asem ena ayi uka wano asem ena ayi uka ne de atia ne say Promise no ne botai a odi sika na buy ne se yemfa ma oba no simple ne senti ode buy de aye ho adwuma ye de ama no tie sika no de ba se yemfa ma oba de ama no na mli to Promise say enya say de nra no o si tutu mane your friends and producer ene Maame Frimpomaa no na ahometete say de obi aba ubotom abraba be yiska na mom de wano ekaaye no eno ani adisi eni nti asam. All right, me dan say me ba cho hwana kasa moma de o kasa no entna ho ma me ba cho hwan na edi kan akasa o producers mon kasa me ho ne yenko ye nim why oba pete sen
Pacho Nyankopon adom boko. Your first saying Pacho Vida. Vida no pay de na do nam. Pacho no pay de boko. Na makra di Vera a me train adwuma ewo atonsu. Na okofa Kasa kese kakra ma me wai. Okofa be me bi na se ho sensem kakra. Enam se me train adwuma nti no. Me be mu kakra ewo eho. Ema futuo ni wei. Boy na obo no ne nasefo. Odwane a me ho no beba me ntumi so empam no. Nti anytime bi oba na magye no. Eti ne ye wei na me frɛ boy no yade aka o prakra na pa na me frɛ ne maame sɛ sei na akra me kyɛ na dwuma waka na kosa ma kyerɛ me misumi ntumi nyi mani ma no ye ne bibia me ho no obeba enti me srɛ na o meka sankyerɛ boy na na sɛ ye nche boy no ntum na sa asɛm no nyina nkɔ wei no ntumi nsua na dwuma maame ne ba yampa ye kan de beka nyina eti ekyire mesa bisa akra no osa ko be ma ne ho abi mu a ana mbusa ne sade ntina wo se ko papa ne ho afi o se ne maame e ba ye na so mo ne papa ne sa ko tena ho e mo mbusa akra ne se obetumi ne papa na tena na se me medi animu akono masa akoye third person am so when e sade a minya nka asem ne biem de be ye bia no na ye nti ekọ eba ebo no akọbọ ni yedua wo ni fie no de abekere me otumi mia ne kon na ne nsem mi abrebe no abekere na me se mi kyerɛw adwuma na me kyerɛw bet ma fa se mi nwia ma fa se madamfo na me se kyerɛw adwuma no bet bibie ni etufu na se mfa de a ene meyi mi nse frase ti Saturday yekọ SD yepon asori a yedware wie wo fie na yeti hu se kokoko bimbie po na nipa akraya na asa ba biemu ana me kufa atade hye se boy ni se jimi pa anya asem keto a se opa akra na kunu abeka tim so de pilu amia ne kon yensu ntumi ntina ene se nwumre no okoda me maame ho eti me kun ye se na okoka me ho eti me kun ye se na okoka chite fiwa ne se omo hwe na boy no mo nka bibi nkyere no se de be ye fie ho no o ma biem bi ko anye ebusuani no mabie because onye ebusuani no ene enye bibia be ya fa ne senya den odwane a obeba ye ho ni ntino yensu ntumi mpo no ti enwumre na ntumi mpo no ti enwumre na oye no na o se boy ne de niti elbo mi kuna niti elbo mi kuna na no so pae pa nti se be ye be report asem no na ye be report asem no na ensuo ni wenti na ye relax nti amakra yi kran kofi na nti amakra yi kran kofi na o se me ma ne kome maame ho na okọ koda ade echi a nti efre ne maame so ma ne bai nti ye nkomre sa boy na enwi a wa koma sa boy na enwi a wa aburu no asem na me se ye mfa ho wa aburu nwi ama me ameti baabi a me ka bi no ode me ne me ba sa adase Ona oye patafo no wadi aba. Wade me ne me bagi na adase. So me ne me bagi na adase. So sa o threaten ye first time me ko kan o threaten me. Second time o threaten me. Second time o sa so hia mi kuru de ne ba ko de obabu na anka. Sa so hia mi kuru de ne ba ko de obabu na anka sa. Anam se asemi me ye me afam de se papa. Enti no sa oba threaten me de a na me nenye me nsani o me na ne dua na akra ne de adwuma de me koso a se onsuo na adwuma me mpam no osua adwuma na emom boy na asem de se wo dwane akoba bia me fie kwan no ne me ma me fie kwan no de se still na no an obeye de a me nsani me nenye o me na ne dua na afei ye ho nsan na asem no ne ye nka ne me masem a wo ye bie timpacho pe ba ya ne kwan so timpacho mobile no denti na wo di case aba se abrante na ebo wakwala anase den minim o case no ase kire abrante no ebu akra no em se ne mpana no
no ne jaya yeah watchire mu say wabro na ba wo say waka wasem awie na me say minim de nti a waba because ono na akwafa ne mpena na say be ma na ebro na wo de wote ha wo ye den dua body nti na me pacho ma nti ba say ye den me pacho be ma no ne mpena no o ma ne mbra no nda de dua no na say ne de nka mo betimi akwantoa na nka makwa akwahwe no wada ne say eno anti na mo ba ye de producer wen say eno anti na mo ba ye de a na mama mo akọ antoa na agyampanyimfo ahwe na madani dua no ba eno anti dia what you say afi so say 13 eno tito ni so eni ni nyina with the same area ntukunu we me pacho no mention ukunu abonten oni be ma ben we ni ma me ase ni dia na anim wo mu wo so obo dua ni bi me no obo me dua no de omo ka ho anti obo wo dua ene ode oyire ene wo mada ase ene ababa na ene abaya no nso so di nti no obo wo dua nya ne se ono che se onime nso minim no power yawe wata me ka munya ape na me maba no ho se me be wone no na ampasa okọ no so okọ wone no no kra me wone no fi se wadi kan ya trete me Oyerepa aha na me ko ababa yi afira ho na me hu no ho nti me hu no na de prekope me bufui na me se o kwasasem na wodi no no an se maka se ma ba beka se kwasasem na wodi no woni na anye pupo bia ono kra ababa ye ni se ma me wono ni nti no wapem me ode ni ti pema no so ma ne pae be ma ne di ni ti epem wo wa no so ma ne pae okay if ni fi ra kra ni ohun se mo ja ni bia just mosem na mo ka no akwa se patafo di abao abaya ni sua na djuma wa Oyere nchen ne mpena eburu na momo ma ne wo ne se ema ne muru ni bie mu no mom ene wo bomu dua ante ete sen ben ade no mame ye fro sen Shafem Vera anya fi sen 23 years no asa akra macho your voice na kasa mamento nka ye fro Vera ama me do akoto adwuma mu se kokosu adwuma kote course na ye ode ene akotwe mpena na be ma no so re abiridi abrada de na de ye na otusi uso na obro Pacho minine jai so o se opeso osane me metina bia na me se daabi ehun tokwa na oba me de ma no be me ame no de pillow no be ade na kasa kase bi o minim na kasa o de pillow na ye den e ka temanim se obekume me mpa na cho na opeso one me sa atena na me sim de minine ntina be tokwa no do so yen so na wo sa blue mi ndua nti eno anti na wujai no na day na obaya na one wo ko a wadwuma wura eni ni kunu ebe mu no eno da de ne si ya na mo kontokwa Pacho yakwa sorry ya baaye no fie na me koto adwane tina na ma bi frɛ me na me fa ne peke na iwo no a na o say opese oni mi di nkomo na me si me ni nkomodi ebia na me si me ni nkomodi ebia si me ba fie no am me koto adwane ti me di wi ya me ba beda no ye obi o ma na obi abebo mi gate mi de mi fi ti boy bi am ne no wadwuma mo ya so ba badwuna adwuma mo kin no me bi was so Saturday ne Sunday bi me kwam maame mo ho no se bi as Sunday no se bi me kwam maame wa nhwa na omo nsa anka kin no ma me bi adwuma no man da no pant no o ya so ba badji kin no to no ba no no frɛ me ti me fa na network ni intimate maintain kasa na makate na ko na kate ti na obopru ni mu biom na ana wasa afa bi na me peke na yo no na o ya say adam na me so me wadam ti o ya no sini mbie no ame bie na yo no na mkapa me ya say de nsa ma tupru ni mpoche ai bla na me ne ti no ono na o ya no ba bom gate so no nkoma ba me ti na one be ma foforo ne hyedem ho boy na me ni wo adwuma mu na na ne hye wo dem ade na mo ye den Pacho baji kinu ana me no bi obaji kid ya mo hyedem mo ye den na mo bom paye asre bone fa che anasa na mo ye den odem ho a be ma ne bop no mo se munya lock e asenko be bia awuram nti obi obaji kin ye lock pono ne hyedem Pacho me na matupru nim dada ana oba ye no ana me ma na akonwa wo me dem wonum ti me ya na me church ase ma che nta ma na nkwa anto anso wonum ti no no krampo no wo kofi no ya sa ade asa na me bi epru na ye me bi epru na no no gya gate na no say ti na atam krampa na boy no wonum o frɛ na me ya sem da me fa call no
na boy na me ni wadwom ya so da me fa phone ma no na opeke ya no ya say ochi anu so ochi anu no Jesus na busam say me we na o see me ni honom sana ekoye nti e wono medane ntokwa ti wono me dane ntokwa nti ye pie ya na ya say ana obi against no ana obi wo na me fe ye say ya se wonu honom no bia na oni me won ntokwa oni me wo asem kan na me ti one man ban ya say one man fi ni mini na chi one man sheda mo kran pon say bia na ba be premier na bibi say na me ni boy ni pie ye so ya say me o kofie ka me nkwa madam won no ya say da baby kwa pokwan so metima ba be chima mi bi ntino oni mi mienu kwa me madam hono si me kwa madam hono ana obusam na me church asem kire me madam ana ti wonu mu krampo no ofre na me yasa ka me fa kwa na madam krampo ya so da me fa kwa no na me fa ye na obusam me say o person ni me di nkomo ti madam krampo ya say me nga say yo mate say bia nka mmete no won na nka wamba hono mu ebio ti me ne madam kru ni free madam wa bande ne e ba efiwa ne hono mu no ono no de frɛ no ti edu hono ana madam kru no ya say onjai de wo ye no ti wonum no se madam kru ni nim ni ba bia na obeka na asɛm na odi ni ti bo na no so ti wonum na me fiwa no wo hono na ya madam kru ni e de asɛm no kɔto na odi ni ti ebo o madam kunu ano no o madam kunu anya ne hwe pacho da bi nti obi a wanya ne bibia wono momu kra ne yemfa ne se wapira o madam kunu die nti no bo ni dua wasu wonu ni ma asɛm na se na o ba beka na asɛm dia anto anso nya mankunu ti ohonum do blue dua ba tre wo honum ti ya no wo se se madam ne ya madam kunu ne mpina ne nto no ni ya madam kunu ti wonu mpaya no se boy no obetu so onu ni dim ni krampo gina honum a wo pa acho na ohun se obutu so wo hu so obutu mi so oba na mo nya hwe pacho da bi na mo sitting position ni te sen me kwa pa metin pa no so na me pama pama de ntin ade pama kunya ni bi na si dem no ono no tena so so yes wo akono ana me sorry ya na me bie gate no na so oba e wo hu se bi amaworo mo ho kra dampa so e wo fitin ya no obo o madam ani ni kunu dua ti anamo be na so no obusuafo motu afa ho because ye wo e na wo ye borowa madam ni kunu aba benya asem yo nti die na moye asem ni si da ben patresi Saturday na numu Saturday twemu ti mo try se mo ni abrante no ehia ama na da ni dua no ye friend na oso adua ni de on da ni nen da ni china ana o friend nso so a ye be ko fie nso no oni hono ko asem ni si ese me maame ye madam maame motum ne nsa fra me maame e ma ne ba ese bianka ye nhia na won da ni dua no ono so so on ba ne emba nemba china fisa ya chiri krampo tuma police station wonu mo nda ni dua o hono so onu na emba man emba da ni dua no ana ofe oyebeko ni fie won so no oni hono bia metime baby metie o yafe baby ana gena me gena no ni kono na be ma fofo enene da empaso na mbe ni na Lawson FM acha boy na onisho onegeni sho no ho so na mbe ni na efia me no ko bra no she all right hello Yafi, good morning. All right na ye hwe se ye benya no ye nti audio no apatina mbe me tia bon tin okra tin be no she oni boy school boy na mbe so so ne da no ene guy ba ko ni mo be dia no an so wa ba bi tu a she me so be tu blue na me no bi a mi ni mo be dia na na be tu blue awu di mate na hono me ne no kina boy ba kono so dem beto so ne ge ne da kono so ka ho omo bi trogu me so abo me mo twem no mo ko ge ne fiwa ho mo ko ge ne fiwa ho 6.3 like ge ne fiwa ka chen
obi a wo di asem ba to me o ba me nten ko se me nten na o ba kra na ko no bi tin be e de na ko tuhye no so awu bo no ade amoye ne de nye ne fi ba no ka se wo sa ge wi ta na o te mri bi ta na ko ye ya ya di ma ko to ya le ma wa mo ni o ni be ma na de game na ya me ge na o se ono boy no no abu se bueno mo se me ne ge ne kwa mi am me o se me ge ne me ne dan tro we nchi na nipa nche wo biasi no dan tro we ntro ade am chiri am tro wa bo se me ge ne me ne da no abu se me boy ne me ne da ntro so nche wo biasi no so da ndi abo so mpo wo biasi no so da ade am chiri am tro was my life in Pento. And a year day, with an throw chant on a year day. 96.3. Until no confuse on by an idea, my dear, never for your bonnet by. O Cofirano, yes, Firano. Eka and all the some about to many man, I always have who will be for Quanta. Firano, yes, I or Moko. Moko, I know say about Jimmy, and I'm saying, maybe you should not come here. And I want to know, I'm strange you, I'm the bone here, I'm letting it in the badass. Also, say, minimum, baby, minimum, Lawson FM 96.3. And the question I'll begin into the man bassa. Oboa. No more again, then I said, we'll be baby now. 15 years, with a walk here. 15 years or bar, ababa. Or no, again, if you're any blood you or Mopama, the Omona and answer for me to the bed. The country we are to. It's in the bed, meaning Nimo, baby. To what would you be Biana Brano, sorry, by an mobile. One fan again, fat trouser begin with him. Ukasan was saying, I think changing what it trouser by no one buy or buy dinner catch it. And Tia maybe before buy. Who say now, oh, Fred Rasa Omra, now was shed. Me asem kwampa o kan kwampo minimum ne fare ba ese me bogero a rabbi na wani mu no ye dey o friends wo na rabbi o ba wo ye ne o bo me bogero Lawson FM me say a rabbi no o ba no ye ne dey why a rabbi o ka se so o ko wura dem so o mra friends o mra o ba no o ba ana wa ma o ba wo ye ne dey hono bina ai hona nkasa de meka so blan ana ne boy no be san hono mu twa mu no mu koi ana me ko tena fi na nim hono ko tena fi na nim hono am ta frege no fon so se oh aba be hu si by dani nkasa ana o se ge na ka che me se mengina o mani mu honche ndi me wa ko tena bo man bi so hono ko tena bo man so wo so ne mema ge ne mema miunu na eba ana boy no e sha she fa me so wo jimi pa o jimi no asia den no de ne sha o ba tu me blue e me fa me san ka ge no o shiru ani di madanse na si te bi so di magaba from me ta fo ana mi yu madanse Lawson FM sebi obi ti wo ni mu ni pa o be bia na o fiti block pe no akobo ni bia ndio se enam sa brom toto no na wo bo ni duade ne yede ne madas se me ni mu o be bia na o be tu me blue na awranso o bo awranso dua ni bia wa mo radio ni bi ani o de abeda Lawson TV Lawson radio enti amusia ye ne abrantie no na di nkomo na ogitum se oni ye be kasa producer ne na kasa na sesi o mo frɛ na pun onfa call ni biem ewura wo hia abrantie no wei be ade no ma me na kente no wo hia no wei be ma obubo nua de obepata ntokwa kura no oburu ni nua te wote bo wo hia no wei fa ba chemisha no atonso no na ma twempena mfie sei last year ni ana mishia nti afimu ani de obo akwoma sei na minute ni de na Mama 50 cedis. Every day, no amount 50 Ghana. Baby on Sony's car, so Mammy ska. Maintias you. And yet the piano, Mammy, and yet the piano amount. Nti bema and yet the piano amount homa na otnas no de was sumadani poo and then no kita okon watching no de sumie pillow neda eh
Vera maame mpacho asemi bae na mo be no etu afa ho. Pacho ana mo amechi afa say na kwasiada na me wo fie na mo frɛ me. Ena say omo de to menu say boy ne bo Vela na emla obo no no. Omo esa akọ no akọ ka kire boy ni say onya ide o ye na ne madam no kunu no dru ho na no boy ni start heading na eno ni de o say o ma kire mba mimi bisa o say enam wo ba so ena wo ba mpena abo ne madam eni ni kunu dua nti wo ba tan ana mo be no watu se bia wo pempanimfo bi na makwa akohu Vera mpena na mahwa dane dua no de no ya fa ho pacho me bae no me ko Vela ne madam no ho ti ye kwa no se on de wa pe soja ni ama na kona na no ho na kwakasa ana me see you no so ye enti ho na me sa ye ade san na ye se ye ba fie ti ye ba fie no na Vela ye se ma na ka ba ya ka ye mfa nko ahemfie ho na ka ye nko saman ho na me se o chisi ye ne o mo ya de ye ne o madam no ekotena se ne ye de ne ye kasa ti ho na ye fle o mo se ye ba ho no mo se ne ye mra ti ye ko na me de koto o mo no se de be kwa ahemfie ho na o mo ahwe ne akasa ne adane dua no nti mo kwa ahemfie ko si sen because according to producer also offer say brakra no so ma me ka se me ma bisa producer ka se bra chese somewhere na wo keka obi a sabio wo ba ena akwa fa asemi aba madam akire na adwuma se madam ni kunu no emfa wo ena mi niska ena me kwa fasika wen ena mi ni ayo ohima no na me chese nsema no na aka che producer no tan se de na usi kasa na se de madam ni eni ni kunu kura no ma ye boni bi ena ntina na okasa sa oba na akwaya me yabo mu dua o enye omoa ena obayi senka be ma ni a ne kon ena oku na hwan na nka eje no ne madam ni kunu ye nyame so ade na omo frɛ sɛ oba tan kwa be ne be fa so a se de no na akasa producer ho no asa de wo ni producer kora wo ntokwa ade ntia oba tan ade ntia me pacho man me ni dan kasa sa nti me ma audio ni nkyerɛ wo me pacho producer fa ma mi nkomo na no ani mi di ye no fa beto so ma me wo so wo ni producer ngasa kasa bia me pacho me de nti me mo nkyerɛ wo enra ensam a okeka ye no me mo nkyerɛ wo me mo nkyerɛ wo me twa me sister eno nkwa na aka wo de me bi sa wo kasa me mo ha mebo ensam a bro ni be kasa nasty things ensam a no a wo ka ye no asa wo benya nka wo bai madam ni kunu kura no wo ma wu enti me mo audio ni nkyerɛ atiefo no mo nyina hu de no a wo ye ai na mo fa audio ni nto so da bi ka wa de no ma me mo fa audio ni nto so ma me menra how am anu we ni producer si kasa ye fa case we ho no na ye mo mama nsan ntie eya wo bao ena ne madam eni ni kunu ekwa akwaje no eya wo ba madam asemi ba ye unu kunu dia na maami aka akire mo bema dia na maami aka akire mo ma sube o madam na dinti na bedru ha fi se akora di adanse se mia me kofa police ni e ko fie e mo be handle case no e ko abrante no ko interrogation bi e so ye ofre obi o menchia na nke ehwe se be kosuma nkwa ahene ho ye no ana me refre omuka chi omu se asemo no enye duabo no nko a na emom se obetimi age oba na fisa abe ma nsem ne oye na mara ne adinti mumu ndi anum ne eni akire fi se duabo next kan mo asem nim yate yet for 3 solid days oba yesiat na ho twom oba fra ono a onfa me se enra de producer fra ma mi semu wo ha enka mo rebe wo pasa makontokwa hunu okay na se enka mo brante ni mia le ba no enkwasa ahwe na mo pese mo ni obi no enra se ma no we kita se yendi wa chinko wunkum na ye nkode a ba bi epe bi enfa nkwa asem na maame se na maame ka kire o se sen yendi wa chinko wunkum na konfo bi ono nkɔda ndua no ye nkɔde abewe pe bi emfa nkɔ na mpɛtwo antoa ɛda ukrom ho bisa no onyia no antoa ukrom ho ne da
Ipacho and now na me buy no na ma 3 days 3 solid days so betna ase ye kura atonso ahimfie nya na de asem na du ho enso so ba na moda na dinti ne ete ho twem no wa sore do ba ko ya ba no ba yen fa oba na me so oto e fe no kura onfa oba no fe no kura onfa na kasa asem ni si ya kura oba no kura fe onfa na se ye ntaboni ne na oba betna ye so ofri akwan ba ne asa mo ya nya di se mo nyewe madam ye yi akoma mse e papa enye bone kwan so emi na mo free he ko be ayi ko ho no ka mo free me o vera ka free me say madam e bi asei ye ko ye krom eti ka mo ko krom akoda ni dua na asese me papa na me yo so mo na be wie me bone kai no mo kokro de ka mo free se ma ye free ha ko mo ba ye gi mo tena dem adwan no ho na ka me be so ka be me mo sa onye oba panyin e ma na duane enye bone kwan so na ehwe bera o Vera ni busa no ma fa ne se me ba o mi kire na adwuma enso busa no otimi fie no aduane di busa vera vera aduane ana wo ba me ho wo ka sa busa dia me ma wa be na me dey asem we fa kwa koji be na me dey akodi mi wa ya mana ya me ya kumi ani ya kume asem ne ba ye me me dey ka ko be ma ne dem eni mi yodi machi ye dey kan fair ko se ye se ne lawyer fair we ka che ne se me ba madam me ba dey kan fair madam me ba se ye se ne lawyer fair ono enam ne ba so a ya bom dua no mo send ne lawyer fair no famra like seriously Oba e ko use kan oba ni una to oba tan chese enwa ma mi ni producer kasa na mete wonum na me ba bi tutu me oba tan obi buru ba e di na bi dia brother enka wumpo na de yam hyehye hwema moda ni dua o enka wo afutuo bi elu abefa ma wo mo enti se yabo mu dua na afutuo na da ni dua me pa cha onya satan na dua bono na mai esa bibia me no mu din sa wo so na se bibi wo kra ka se bia ma e bia dada ha no ha me na me hwa na me nya den na me ka memla na ka me meti no won ne ho wo mu nya chire wanka enti asem na ba putupuru no mo frem me yale da ho kra me da ho popo ena me solida enkura wo mu ofie nyina Dennis don't fail say MFK play the audio na audio me kasa na ebo kra mu nyina mbebo studio ha abe di maame na bridia enwa nsama say producer na ya boni dua o maame to ma ne sa me bo audio ne kire mu a mu bubefu na wo ba tan na mo ba so ame ya boni madam ene ni kunu dua brani ehwe na ni dua na to ma ne yen so hutie abrante and audio record na the maam no a o ka ni pin sa akwari oni hwesofo meaning that he knows how vulnerable the girl is. Enti no say say wo di abona ya bomo no. Na wona say mo kene and then ya se de nie. Eti e friend say ka ba ma no because mo na mo nim abrante no na ka mo ma ne mbra mo friend do beba me friend na wo ma ka je say nipa no kotepa me wo ye no no na pie so no nam ho so so kotepa enso ye pie no nam ho Auntie Vera obema no wen Najami uno bedem na bia wa no kasa na mente wonka be me na nam so ya bo madam eni ni kunu dua e de o mo manyina daase no be ma no wen Ajami uno kasa na o ma me da no ma me ye hu se no si kasa Ajami uno asemi si on frɛ woda da bi o menene kasa bi on frɛ woda no on frɛ da de na me frɛ wo sister o ka kyerɛ me sign na na ne say won em so ne modi nkomo wa kyerɛ sɛ duane de wo nka ho ntie ye me mum ana duane wa boy ntie sɛ pata fo di aba o de ne kasa o ne na kasa asemo do me na ni duane me nsane me na ni matenti montonkra de enti amode abrante ne baaye no ba onu kunu yetie mo me pa cho fa phone to wona hweso na ye nkasa oi me pa cho de enti baaye ne sa abrante me nim ni din kra me sere no de o sene plan de o sene plan vera no o de o me na ni dua no safi na wo fo de akra de be ma na me ho de nyama sembiem ana akra no so nti asese enti credit na maba ha obi e hwe bi akra ne be kɔ ne ho biem a me nsani me na nie se be ma na ebu na ku no na still na abusu na be ma na bu na ku na mo ma me ho ho de nyama asem o dwane o be ba me ho nyama asem madam kunu kasa e de na wo kan kira brante no ma asem nya ne se du abo no de o me da ne mfiro ma me ni minim kwa mete kwa no one no asem say last week or so oba no be pa esa be pa na cho when be pa hwan ya cho mami be pa brante na cho
maami so ba ya mpa o kan o se wa wonu asem o se obo beri dua na aba be pa na cho so nkonko na okwe enti no nko dani amla ade anche so o de omra na ma yifu de aka de no ne ba no omunye efi o ko sua ade pam eno and that's the bottom line nti efi na ekwo ne yesi mu be kusa mo ba nche obi mia obi kon a ena mo nkonkwaji biem na senke ya de se ne maame ne kura nya yam hihye ya so obi be pache obi wa ha mo mani nwura mu mame se ya de se ne maame ne kura enya nuhu bi enya yam hihye kura be gina ne bayi na mu kura pa mo chew se me bayi ne ya bo no enti se mo akọ ame ya bomu dua me pa mo chew me hwe ame ya da ne dua no eye kasa o eye kasa na oba tan dia mo kan na ye kan so me dia nura wo kan no phone so am te ye na me kan ho ase meja me ba cha no pay papa be ma o cha no pay de boko me yiri ni oh okay na boy no first one di kaye e ma me ne me yiri e bai ye be kasa kire ma mbusa akola ise obewa be ma no ajani eso obe pache me bra na so enye long nti die nti a wotena ase no kasa na oba na kan no wa anya de nti me pa cho bebre mate yen hwe de e wochira ibitimaka me pa cho mate be ma nya me nhira o me da se papa nti ye behwe na yakwe abrante na ba na kwan ye befa so a ye be da ne dua ne ya da na efe mo ba no very beautiful young lady mama ni nkwa mo ba ne ho mama ni nkwa ne ho na mo anhwe ye one day so tro panyan oto ho no ma on sorry biem de meka no ti e be fra brante ne ya hwe na wadane dua no president was say do the two before you go to bed into twitwi osia no pa anwumre na wasan atwitwi Technospark 50 abusuya kwaje phone we na ne battery level na eye kama na ne picture so odi twa camera no di twa picture fe said de be bibia ebetimi aye kama Lawson Eba Center the virgin doctor enromiensa wode abedwa so Lawson Eba mixture Lawson delayman capsules and a low chemist channel eno ena ebeboa kwaniasa bebre so ewo pomoden baby eto adro bia won sabeka bi 0248619999 ma menko na menko din komo esanse yesi enidaso ewo homo bia na tesen yankopon adom na enidaso eba clinic me ho den se wo boye nkomo ho den wa na won sene ya